Výstavu otvorila pokrajinski sekretar za kulturu, javne informovanje i odnošenja z virskima zajednicami Dragana Milošević. Ovo je, čini mi se, možda i prvi zajednički... Toto vidzimiše i jeden perši zajednicki kročaj šitskih zavodoh nacionalnih menšinoh. Kročaj u smislu profesionalnosti, jak ste i sami navedli. Dneška večer máme situaciju, že sme zjedinjali rozličnosti, pričim šitski zavodi za kulturu nacionalnih menšinov z zajednickima mocami organizovali profesionalnu promociju kulturi svojih narodoh i to na istiljem perši kročaj u šljidu profesionalnosti u buducim periodze. Na výstavi šitski direktore Zavodov za kulturu privitali prisutnih na svojim macerinskim jaziku. Ana Marija Ranković, direktorka Zavodu za kulturu Vojvodjanskih Rusnacoh, privitala publiku po ruski. Nam i cilj, že bi sme še nje predstavljali sami sebe, ali že bi sme še predstavili i vekšinskej zajednici i to tu vekšinsku zajednicu uključili i do naših aktivnosti. Výstavu u Subotici odno opatric po 12. oktober, keď še ju seli do Novого Sadu, do prostorioh Ečeg zamku, potim do Zrenjaninu i u februaru idućeg roku do Senti.